u Rwanda rwatangatanzwe haratutumba intambara. CP Badege arya iminwa ku gitero cya Nyabimata, abakirokotse bisabiye imbunda zo kwirwanirira. Intambara ikomeje gututumba. RNC ya Museveni na Kayumbi kataje, inyeshyamba zamaze kwigarura umurenge wa Nyabimata, zasabye abatazishaka guhunga n'izindi. Nyuma y'imyaka 4 bafunzwe by'agateganyo, bafunzwe imisi 30 y'agateganyo, yagiye yiyongera imyaka ikayibaye nko kumaze kwivuga, ndetse naho urubanza rwabo rwamba gutangira mu mizi rukaba rutaratangiraga kubera ko inkiko zagendaga zivuga ko zidafite ububasha bwo kuburanisha cyangwa se bakoherezwa mu zindi nkiko. Kuri uyu munsi tariki ya 15 ukwezi kwa Nyakanga umwaka wa 2022 barashyize baraburanishijwe. Abo ni abanyamakuru batatu ba Iwacu TV. Iwacu TV Nyarwanda bivuze nko kwera ko ari na Iwacu Burundi, ariko batatu abanyarwanda ni Jean Baptiste Nshimiyimana, Shadrack Niyonsenga na Jean Damascene Mutuyimana. Aba banyamakuru ikintu bazira kibanze si amagambo bavuze, si amagambo banditse, si inkuru bakoze ziri mu magambo mu ijwi ryabo bwite cyangwa mu mukono wabo bwite, ahubwo icyo bazira ni uko bagiye bafata inkuru zatambutse ku bitangazamakuru bakabitambutsa bundi bushya, ariko ngo bagashyiraho inyito zikanganye zitera ubwoba zicigikuba nko kubushinjacyaha bivuga. Mu makuru tugiye kumva mu nkuru irambuye twumva mu kanya, turaza kumva ibirego bashinjwa, ibirego byanditse mu gitabo cy'amategeko, ariko abanyamakuru bagenzi babo bikurikirana hafi n'abandi baharaniza uburenganzira bwa muntu bakaba bo mu isesengura ryabo basanga aba banyamakuru batatu ba Iwacu TV bazira kuba ari bo babaye nyambere mu gufungura urubuga rwa YouTube mu gutambutsaho amakuru ya politiki, amakuru ajyanye n'ibibera mu gihugu, ya makuru atavugwa n'ubonetse wese. Bakaba ari bo babimburiye abandi, baharuye inzira mu gutambutsa amakuru. Nkuko nababwiye nta jwi ryabo, nta nyandiko yabo, ariko kwitwa ko batambutsaga amakuru yanyuze kuri BBC cyangwa ijwi rya Amerika bagashyiraho ngo imitwe ikanganye iryana mu maso cyangwa mu matwi. Urebye ibikorwa ubu ngubu nyuma y'iyo nzira baharuye, ubu ngubu abandika, abavuga n'abatambutse ibyatambutse bashyize izindi nyito bakora byinshi byikubye karijana ibyo aba batatu bazize. Basaze mu munyururu imyaka 4, nta gukurikiranwa, nta kuburana. Ibi byibajweho kenshi na benshi, ndetse hakaba ubwo byagiye bigaragarira bamwe ko baba barafashwa hari nk'abanyabyaha mbere y'iburanisha. Ese nyuma yo kuburana uyu munsi byagenze bite? Bisobanuye bate? Niyo nshuro ya mbere baburanye mu mizi mu buryo bwimbitse, urubanza rwabo rukazasomwa mu kwezi gutaha. Baburanye bate? Baburanye iki? Biriguye bate? Ubushinjacyaha bwo basabira kumara imyaka ingana niyo basanga kuri iyi si cyangwa se iri munsi ho gato, bikaba biterwa n'iki? Mu gihe ibyaha ahubwo baregwa ku rundi ruhande bitagumye no kugeza ku myaka 3 y'igifungo. Bivuga ko banabihamijwe ahubwo bakabaye bafungurwa igihe cyo gusomerwa urubanza. Byifashe biti? Inyito z'ibyaha baregwa zagiye zinduka ziti? Bigezeho uyu munsi. Dutega amatwi iburanisha uko ryagenze mu ijwi rya BBC n'ijwi rya Amerika. Amakuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu rukiko rukuru i Kigali mu Rwanda, aho ubushinjacyaha busabira abanyamakuru batatu ba Iwacu TV gufungwa imyaka 22 n'amezi 5. Burabarega ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugaruro muri rubanda. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa wari mu rukiko. Ubushinjacyaha bwatangiranye ijambo bwasobanuye ko nyuma yo kurangiza kaminuza mu 2016 mu ishuri ry'itangazamakuru, bwana Jean Damascene Mutuyimana yafunguye umuyoboro wa YouTube Iwacu TV, ahakazi bagenzi be Jean Baptiste Nshimiyimana na Shadrack Niyonsenga. Buvuga ko batangazaga amakuru bakuye ku bindi bitangazamakuru nk'ijwi rya Amerika, BBC n'ahandi, ariko bakaziha imitwe itandukanye n'ibikubiye mu nkuru. Buravuga ko aba banyamakuru bakoreshaga imitwe y'inkuru ikura imitima yuzuyemo amakabya nkuru bihanye nuko izo nkuru zabaga zatangajwe n'amasoko bazikuragaho. Bwarondoye imitwe y'inkuru nkaho batangaje bagira bati u Rwanda rwatangatanzwe haratutumba intambara, CP Badege arya iminwa ku gitero cya Nyabimata, abakirokotse bisabiye imbunda zo kwirwanirira. Intambara ikomeje gututumba. RNC ya Museveni na Kayumbi kataje, inyeshyamba zamaze kwigarura umurenge wa Nyabimata, zasabye abatazishaka guhunga n'izindi.
Ubushinjacyaha busobanura ko mu mitegurire y'inkuru zabo bashakaga kugaragaza ko byacitse, buvuga ko ari ibintu bateguraga babanje kubijyaho inama, buvuga ko ntiwari kumva ko Nyabimata yafashwe yahita azingutwa agahunga. Ubushinjacyaha barega ko mu mashusho bahuzaga yabaga atajyanye, nk'aho bafashe inkuru bakayihurizamo Perezida Kagame, Perezida Museveni wa Uganda, General Kayumba Nyamwasa, General James Kabarebe, Sankara na Ben Rutabana. Ibi buvuga ko babanzaga kubiganirira ku rubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp rwabahuzaga ari batatu. Buvuga ko ababonye iyo nkuru batangiye gutanga ibitekerezo kuri Iwacu TV ko aba banyamakuru barengera. Umushinjacyaha avuga ko bahisemo kuyikuramo kuko ngo bahamagawe n'abantu bakomeye kandi bazi ko ibyo bakoraga bihanwa n'amategeko. Bwavuze ko ibyo bakoraga byose babaga bagamije gusenyaho kubaka. Bwasabye ko ibyaha byose urukiko rwabibahamya rukabakatira gufunga imyaka 22 n'amezi 5 mu buroko. Buravuga ko nibigenda bityo ruzaba rutanze ubutabera. Urukiko rwabajije umushinjacyaha icyo ashingiraho yemeza ko babikoraga bagamije gukura abantu imitima. Yasubije ko mu biganiro byabo nabo babanzaga kumvikana ku mitwe y'inkuru bagasanga hari ziteye ubwoba, nkaho bavugaga bati iyo ni dangira ko umuti. Yavuze ko iyo baza kubona ikurura abasomyi batari kuyikuraho. Mutuyimana avuga ko ubushinjacyaha bubarega ibyaha bitabayeho. Avuga ko ntaho u Rwanda rwanzwe n'amahanga kubera ibyo batangaje mu nkuru za Nyabimata. Avuga kandi ko nta mvururu cyangwa imidugararo yabayeho muri rubanda ishingiye ku nkuru zabo. Ku kijyanye n'amafoto bakoreshaga, Mutuyimana yabwiye urukiko ko iki cyaha cyagombye kuregerwa na ba nyir'amafoto igihe byaba bitarabashimishije. Yemera ko inkuru bakuraga ku bindi bitangazamakuru babikoraga mu rwego rw'akazi kandi byemewe n'amahame y'itangazamakuru. Yavuze ko kwandika umutwe w'inkuru ikurura abasomyi ari ngombwa ku munyamakuru kugira ngo igere ku bantu benshi. Yavuze ko ubushinjacyaha butigeze bwinjira mu nkuru nyirizina babaga batangaje. Yemeje ko Nyabimata hatewe bityo ko nta bihuha batangaje. Yabwiye urukiko ko byose babikoraga bagamije kubona amafaranga ya YouTube. Shadrack Niyonsenga nawe avuga ko ubushinjacyaha bufite ikibazo cyo kutamenya imikorere y'itangazamakuru n'amahame arigenga. Uyu avuga ko mu nzego zabanje nko mu bugenzacyaha babasinyishaga impapuro z'amabazwa babanje kubakubita bagahitamo gusinya ataho gupfa none wapfejo. Nshimiyimana nawe yavuze ko nta mugambo ugaragara bari bafite wo gukora ibyaha baburana. Yikomye ubushinjacyaha ko busobanura ibirego byabwo mu kirere gusa nk'uko yabivuze mu magambo ye. Abanyamategeko Jean Paul Bambe na Gilbert Ndayambaje babunganira babanje gushimira Imana kuba abaregwa bashyize bakaburana nyuma y'imyaka 4 bafunzwe. Baravuga ko nta gihuha batangaje kuko ibyo batangazaga byabayeho. Nabo barashimangira ko nta wundi mugambi bari bafite utari ugukorera amafaranga ya YouTube. Nk'uko cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda basabye ko urukiko rukuru rwazashingira ku rubanza rwa Diane Rwigara na Nyinumubyara Adeline Rwigara, aho urukiko rukuru rwanzuye ko batakoze iki cyaha. Rwavuze ko nta midugararo nta n'intugunda zavutse muri rubanda. Aba banyamategeko basaba ko urukiko rwazasesengura mu bushishozi bwarwo rukagera bera aba banyamakuru ba Iwacu TV. Abaregwa nabo barasaba urukiko gushishoza rukabagira bere ku byaha byose kuko bemeza ko bamaze igihe kinini bafungiye ubusa. Barasaba ko urukiko rwazicara rukumva inkuru zabo zose batangaje rukazaheraho rumenya ukuri. Aba banyamakuru kandi basabye kuzasubizwa ibikoresho byabo by'akazi byafatiriwe. Ubushinjacyaha bubarega ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, gutangaza amashusho cyangwa amagambo binyuranyije n'uko byafashwe no gukwirakwiza impuha zigamije kwangisha u Rwanda mu bihugu by'amahanga. Kugeza ubu mu Rwanda hafunzwe abanyamakuru bagera kuri 5 ahanini bazira ibiganiro bacishaga kuri YouTube. Kuri aba ba Iwacu TV hiyongeraho Theoneste Nsengimana wa Umubavu TV na Dieudonne Niyonsenga wa Ishema TV. Urubanza ruzacibwa ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka niba nta gihindutse. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Ubushikiriza manza bwasavye yuko abanyamakuru 3 ba Iwacu TV yakorera ku murongo wa YouTube bahanishwa igipfungo c'imyaka 22 n'amezi 5. Mutuyimana Jean Damascene, Nshimiyimana Jean Baptiste na Niyonsenga Shadrack baregwa ibyaha 3 birimo guteza akaguma n'imidugararo mu banyagihugu. Ibyaha baregwa ubushikiriza manza buvuga yuko ari iby'ubugome babikoreye mu nkuru zaca kuri TV Iwacu bakorera. Bose ariko barahakana ibyaha baregwa bakavuga yuko ibyo bakoze byari mu byo bashinzwe mu murimo wabo w'itangazamakuru. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsi Kigali.
busabira abo banyamakuru igifungo cy'imyaka 22 n'amezi 5. Ubushinjacyaha bwasabye umucamanza kubanza kubahamya ibyaha bitatu yabareze: icyo kugambirira gushoza imvururu n'imidugararo muri rubanda, gutangaza amagambo n'amashusho bitandukanye n'uko byafashwe, ndetse no gutangaza inkuru z'ibihuha. Umushinjacyaha yavuze ko abanyamakuru bakoze nkana inkuru bakaziha imitwe igamije guca igikuba, ngo bemeje ko inyeshyamba zigaruriye agace ka Nyabimata, ko intambara itutumba mu gihugu, ndetse ko n'amaraso agiye kumeneka ari menshi. Biregura Mutuyimana Jean Damascene, Nshimyimana Jean Baptiste na Niyonsenga Shadrack babwiye umucamanza ko inkuru bashyiraga ku rubuga bazikuraga mu bindi binyamakuru, ariko bakazikorera imitwe igamije kureshya abasomyi. Aha ariko ntibahuza n'ubushinjacyaha bwo bwemeza ko babaga bagambiriye gukura abantu imitima. Bavuga ko nta bihuha bakwije kuko intambara bavuze mu majyepfo y'igihugu zabayeho, kandi ko nta n'undi munyamakuru wafungiwe gutangaza ko zabaye. Amashusho baregwa gukoresha bitandukanye n'umwimerere wayo ni nk'agaragaza Perezida Kagame, Museveni wa Uganda ndetse na Kayumba Nyamwasa wa RNC mu ifoto imwe. Umushinjacyaha avuga ko iyi foto atari y'umwimerere kuko ntaho bigaragaza ko aba bagabo batatu bifotoreje hamwe. Abaregwa ariko bo basanga nta cyaha bakoze muri iyi foto kuko abantu begeranije mu ifoto bavugwa mu nkuru, kandi kugaragaza ifoto y'umukuru w'igihugu kivugwa bikaba atari icyaha. Avuga ku kirego cyo gushoza imvururu, umunyamategeko Ibambe Jean Paul, umwe mu bunganira abaregwa, avuga ko nta bimenyetso byagaragajwe n'ubushinjacyaha, ndetse ko n'imvururu zivugwa zitabaye. Abanyamakuru bemera ko bagiye bakora imitwe y'inkuru bongeyemo akunyu byo kureshya abasomyi, ariko ngo ntibigeze bagambirira gukora ibyaha bikomeye barezwe. Iwacu TV ni televiziyo yakoreraga ku murongo wa YouTube, yashinzwe na Jean Damascene Mutuyimana mu mwaka wa 2016 arangije amashuri ya kaminuza. Nyuma yaje kwiyambaza bagenzi be babiri biganye, bafatanya gukorera iyi televiziyo. Abanyamakuru uko ari batatu batawe muri yombi mu mwaka wa 2018, imyaka ikaba yarishize ari 4 urubanza rwabo rutaraburanishwa mu mizi. Umwanzuro w'urukiko uteganijwe ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 9. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Iyi ni Pax TV Ireme News.